O le pese na leo lava pe ona so atu. Safa pe leo na tusiaina whaapitoa le sunga le whaafengainga ia Reverend Emau Tofilau. Ia e whaatatau i le tauatina ina maise o le taumawhainga mainga o le Aulotu nei i Vaitele Uta leo usilisila mai mo iai o stasi Aulotu malosi i te tonu o le pulenga nei olo ia e tuwhatasi mai lo tu au leo o saudi mai ia le autalvou mo le pesa nei o la pesto te serta mai ta ia Mema Vaiaso ai o le nei pesa sa peona whaamuskaina mtu whaatasia e le sunga le whaafengainga ia Reverend Letupu Matautia o le EFKS mai Loimata Apaula.
mas tato Vaitele Viiviiga ia o le Faavaeina o le EFKS Vaitele Uta pe ona whaatino atu ia ele tātu o talvou nei po.